Isang mau Castelia Mango Kapinkiang coach Mensang watch Achay Pilplay way upana na Mensang Kapun Ran watch Mensang watch Iplay Tautang Rona Child Page Dami maniw kiyang child Mensang watch tuwang kalangan ng coach may kilang na mo. Parang chelo pa na kapakap. Chelo pa na kapakap. Yan pang shirong chel. Tuwan kalangan ng coach. Mawuyaw na mo. Hallelujah, Jesus. Kalangan ng komisyon coach. Kalangan ng kumimensang kapon rang watch may samas ngayon mo. Masastilan kumain coach. Kapag kiyang kumiyay mor mensang wat siwa coach kumang yay mor. Siwa coach kalangan kiyang kumi. Elelere uran makom kaching kasaneti main coach. Mesempileo siwa coach chuch pana. O out main coach. Kisapal mo masan. The goodness about you main coach. Kalangan ang kumi main count Jesus. Ipaki just yo coach nga nung misaraw meng sam. En kachin ka wait ang kachin tatang kis yo coach. Meng sam kalangan kiyang kami. Pilipil kasan ti karas mo kam kachin uyang po na imor. Ran watch yo coach ikotong kami meng sam kapon ran watch meng sam. Puimen Kadehde yo coach tuwen sapol mo kalangan. Lalapach mo kung kachuya yang ay mahor main coach. Kalangan ang kumumengsa. Kalangan kiyang kumukarusya siya coach. Napilpulikit yaray lain sa siya coach. Parampil tunin siya coach. Ren rapaki siya coach. Haray peren reo siya coach. Ren rapaki kupura mo yung aray mahor mengsa. Ikaw nga maro masaraw siya coach. Kalangan kiyang komisyon coach. Kamela na mengsam. Hach baba. Ikaw kiyang kamela na may ikupro mo siya coach. O ngay mor tama kom kachumpulikit na na mor. Ipan Kadehde ran watch main coach. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amen, amen. Kapwa coach, may isang kapon run watch. Mwana ipantaw lang. Ikamela lang may ikupran coach. Kichail saw lang. Kichail ang Kadehde. Tame wiwiyan na chay mor. He kuprong coach Helen Kadehde. He's coach manage. Mensang watch you kapakap. Kaano pulikit na na mor. Yan share. Ay testimony. Yan sa may uya kapakap. Magmatok. Lelia. Mataktanan Kadehde, ischewewe kia japsang niya. Apo kaping kiyang coach, iwiyalay kapakap mo na ipang karata, o Kadehde yang setan, may pilbanchaon mang matak, so tsaka inan kita, matakinan palwaray, apo pang Kadehde is coach manage. Uy kami lele, mesong eu mesetan so chama krea chai lang Kadehde is coach magchay papa. Karapa e asa magun coach manage o elusang arya so chamang chai lang Kadehde tama coach hu yana chai more. Ari kalangan kiyang coach po maso chapelia lelang ya may sang watch ay kamera la may kakacha share sang choror. Ap coach kasale yang ya may ikupura yan share tame yang ay mo.
Yan Kadehde isi. Ya maung coach manager ang chay may sangkap ran watch. Ari nenen kabin kiyang coach. Sang chocho ko tong ya may sang watch. Mayang call taman en tota nan taimach. Puya kumatak me yanki. Apo kabin kiyang coach. Oy Kadehde yang chapel. Me socha pampoy tapakeo. O eluser ay saukaras. Ari kalangan ang kumain, may isang watch, may isang mau karusya, may pilap chakarata, may pilpang karata murkan. May isang watch, yan kiperan, o ikamere may ikupran ko watch, ipang Kadehde tuwang kalangan ng coach, o na imaur. Tama coach kaching wiwiyan na imaur, lalato ang isang watch. Muna ipantaw lang, tama pasanan may mensyerang chen men sang watch. Tuwang kasampalan, kichan liki coach manage. Kichan liki coach, nan sang karas. So, chanipilipil tamak chaloy-loy yang. Kichan pasan kita, acha kaparopar, o acha liki coach. Ilalato na naway ipang chapta sa nga chan so may chapta popot ngayay pot sa kapopot lang sa patch pa na ng 2007 nan pariyakit riyap kisu pariyakit isu kupurmak arisa uya popot ki Sampar eu ay popot insta na mau. Muring sampar eu ichapta kapakap kiyang coach. Pues sa popot kier sampar eu ischeliseyan. Arya socha tuwacha kiyang yame coach. Ischo kapunot kiyay socheliseyan. Aptame mang Kadehde kapin kiyang coach. Isocha matawata pakeo yang katrap kita isa chaliseyan. Para mas chocho ina ng katrap ki. Ari may mang Kadehde ranwach. Ipilgong kola ng stowa. Ipanchiwang aramas imarakin chapin itakre. Nang kasaykin chaliseyan. Arumuran mo sa ang kawiyawiyang niya. At chapta mitare. Ichapta katrap kita. Ngay kin chapta pipitang kiyang coach. Nanay kapakap. Tami ischeliseyan ki. Ar may isang watch pang Kadehde yang chain. Tuwang kalangan ng coach. Nan pariyakit. Nan pariyakit. Isa kayong somayo lelya. Yan kisomawin chapulupul. Arayin week silu, karayan lel week payo. Apu yatatak. Ischo utisan tatak. Icha mekin kiyang ya o chama-chaman tamen ono kinintayang ya mepitata. Somaw. Chay liya kang chay pilwewe ki. Ari chapi ischo katrap ko panono kintang ya me uyameng kamakan. Niyan sa makarata na wikasilu yukolar tatak isalakak tatak mau. May pampangti kumpangti siya tuwe chay pampupiti taulun. Kalarum puwan masayanan masay pilchapta wakila. Ari niyan sa may panay asata. Wai po siya piyar kanyang kula tatak. Apuso siya uti. Ay sa may panay asatar ya isarapin lahat machaping kol. Yung tatong niya. Kicho puinin liyan ministry pang kowe kapakap kenuk. Imain tayang maso. Karapanay kang rankola main ko. Ikin miminan niwi siya may kain sa namaki yung buros. O iso siya man rankola pa siya man rankola katrapa. Tame yung mga ki main likawi. O yan mumuot ng taon.
Icha may mau kumakain sa namawang yan. Niya yang kiso mawach. Ipilikin matawa may pot sa chakachapangkin niya. Po kay pakapangkong porlongan na nan pero pantakre. Takawiwiya. Ari ikining sa insuat. Pwetwe cha sa may suma. Ari yeo pak. Patlong itakre. Prasan tataki itakre. Tamis itatangki. Ngayon tami yung maktin tatak ni may sangaw, tanis chukak ngay kalin. Pitak to niya, tama ko uya. Or ngayon sa iswat. Isapang ngayon talang, pweta ka sa tami uya. Or ipwat yung kola na natkichano. Or ngayon mumot lalew yung sa iswat. Pwede ki ipachaw kiyaw yang niya sa umpita ko. Apuro na nga lahin tatong niya. Inta kas chika chapan ko may somawe. Ang tatong niya. Kahit ay somaw yun me. Ori, inanay numakarkita pa. Apo kaping kiyang coach. Eschelel, menichay sa klimaw muri. Ako tayo kiyang yay rampukyo. Nan luk ralaut walu rach kichik pay sakstilu. Ori yung tatong niya. Am somawan makayo mangay. Pam somawa miminampok sarawi. Amen. Kap nga coach. Ay mo yung kangot yo akla palapin sa iswat pa po yung ilan na kasayang yang iso siya wata karampu ko. Ako ko na. Ipati ko ko na. Tiyangala wasakis. Ayap kito po ko ngay watak. Kapisir mo na pang puro to po etak lang. May watak rame kito. Aro kap nga coach. Ikapin kiyang coach. Pues socha may coach, maapal rin coach. Socha so mau, rena chay coach. Niya sa may watak rampu ko chakas kasaya. Li man kiso ma war mo wisam pare sa kriyaw. Epilus kila pay niyara para paki. Kama pa na so ma. Ari niya iwatak po ko. Iwatak alanak iyasayar. Purato imumuya tami socha. Aleta tame en tayang niyaw. Ari murin sawas. Ari ay sarapin laut lellang. Puyak yay socha mauki. En kara liyo kokola peni lellang. Lellayin tatong yan. Menasa tame isyaman rang kokila. Ari rano yung tayang. Siya na naramasan ko to kapakap kiniya. Pwai so mawa miminampok saraw. Ari ngay kiyang rampu ko. Hinta. Miminampok sarawi. Pasapang karos miyar nampok sarawi. So siya sang winiyo mawiyawi. Makareta po kayo. Riyay sarabay no ay no mau kiyang kola manwini. Yang kola check up. Apni yan sa may pot kiyang yay rampu kayo kasanit yan lalay may pang kola check up. Ipan apply. Tama puk saraw masaning. Tama liyaw ya. Arichay kapakap. Ay pot puro to ngay pak makre. Puya kiyayan kumung yung inaklapalap. O ngay pakre sang karas kapakap ki. Aripil kasanit may pan tatak mantasango. Puy so ma. Ucharchay kapakap kiyaro. Puy kasanit yang yamay so ma. Imanta. Isang ka na impirta. Ipirta. Ay ko pa sa karas makalakan. So siya may coach. Ari na kaping kiyang coach. Eu sang may mang Kadehde may sang watch. Ipil ko la tatak rano. Puya ki socha imasa po yung kita. Ita kola iwasan tatak intang ray may pang ko la po isumaw. Niyay klang may maular. Aro ngay pilpleo chapta sumaw. Puya ki imaular rayan pang kol kin ray may sumaw. Aro eu sang may mawatong chain may sang watch. Ikaping kiyang coach. Igumpuko ki kilong rukwasing kapakap. Nan sapal machay prayer list. Ang prayer warrior kan makumuya kapakap. Mechocho iklang rukwas watch kung kokoto. Ngay pilkinin chingi tikikilong pakpang kapakap kan. Apo kami na may ikupurang coach yung Kadehde may isang watch. Iso siya matawa.
yen she ranche yo. Icharcha ay kilang aramas chocho katakataroto. Iran kapakap. Ap, may isang watch kauno kasalayang niya may yanana Kadehde. Arimang kakilaka ko kamuyongay. So chalipilipil aramasaman makasa. Man kiso ma watch. Dam panay. Ay mang Kadehde yang kicha may isang watch. Mesong koros mawiwiyaw tuwan sampa mahin ko. Miminay sapal mang coach masan. Makichaso chapan rapaki, imakchasa so mauki. Arimang kakilakaking chamen sa watch makchanana rapaki. Kichanana rapaki ren coach. Asong korasapan kachkiyang kicha. Ipilmang kakilakaking komo men sa watch. Meso ma watch, ay inching tinampuk sarawin. Met pay, isman kiso ma watch. Pom so mau, kilkilan nampuk sarawi. O amu mau la, kilkilan chanan wasaw. Nan rampuk, nan luk radaut walu, rachkichik paisak silu. Pokamu yung proway o kataropway. Kampil pantiyar nan Matthew radaut tuwaw, rachkichik riyaisak. Nan Mark radaut limaw, rachkichik riyaisak limaw. Nan rasiluwach koros kampantiyar. Tamet wiyawiyan di manach makareta. So mawin warmowi wuti. So mawin hincha pulipun chokati. Ari pampil tawla chawapil kasaleta. Pil Kadehde tuwan mawin kocha man magchay papa. Ni ay sayrer kismawasang. Ay popot kisompar ewar apsocha diseyan. Aramasap chapta kinitakre. May so mau. Te isochaka kinain kisari. Akasampal main ko. Pita kwa cha socha wiyawisang. Rena ramasin liki. Apo wiyawisang acha. Pain wasame kinsain sarawiya. Wiyawisang acha. Nanay panay. Ari kaping kiyang coach. Sampar sama sa huya papotki. Isocha liste yanta. Yap chapta kapag kiyang coach ay sa umarakin chapta. Kinitita kre. Pak chocha kung huya pasapang mabilisocha melan. Puya kisong ang parapin ngay. Kapag coach. Kapag kila sampar silu. Takpak yan liseyan. Isyo liseyan. Ngay pilpang nakita ngayon kaman. Ipilman okay lang. May kapag ki. May chocho kung pita kong niya. Kami kami lipo po. Des pang yakan sa namawang kami. Maramas chocho pepita kong. Miyacha ipenay. Kapag kiyang coach aray mo. Repita kiyang yan sa oras sa 6 coach. Apo isto ko lang na istowayo. Si istowayo chik-chik. Ischipang Kadehde isaramas manage. Apka uno coach and be masa na nga mo. Epita kong niya. Nan kasaykin siya liseyan. Ay tayang kasayk. Akakulaw manwini. Tayang kular manwini. Ay tatong niya. Akanana siya katamampot. Memelelte kang pichpichiyok. Nain ko. Kapag coach. Ikapin kiyang coach. Sangun peitak pukacha uyame coach me. Socha pakeo yang kita mata-matao yang kami leletama ro kasaya. Apuicha. Ikapin kiyang coach o pusia. Pusia. Yan rapaki. Yan rapaki yay parang coach. Po yang kaking senama. Ari ikapin kiyang coach. Ikapakaper sampar silu socha me coach uyawi.
Pak chocha ramas pilkinin tatong niya. Pilay wasan tatak. Yang ikan kin tatong niya. May yasa serepin man. Sepil mimi kish koras mimi pon. Maui. Serepin na pilpopot warayla socialiseyan. Arya kung kowa yada chanchu ko kampoy liyata. Sangan irakay kotong niya. Tama uyar yach. Repin na ichikir. Apsang iyo chami kachangayang niya. Mesocha yo sang pan rapakilikin coach. Isocha panale chanchuka, isocha panale yo sang. Ikamele le makapikipikong coach. Chanchuka. Apukapin kiyang coach po ngaya ramasman makairta. Socha pakheo niya moitang kray sa imor. Isocha kitong yung wini pakheo empleo karaninya. Puya ki kamele le mahi coach mamor. Ipilikin kola chupongi. Makamu yaman makinyan chupong kung kahapal kung matakin murin ain sawo. Ikola chak yang yan ay taropuen yung kola po katawin ninyo rakinta painkiller. Ikoda siya tawli pharmacy yung ay samato. Ngaya ipot pil marang kita na isto sao. Ay tatong niya kapain sola kakong tama ain saw makachkachan pan next time. Isya main tayang and muitang niya yan merla. Arakap nga coach. Icha may ko to itak rencho ni mo mami yakan ray winning rain tametay na non o motrin nga yada mer yaw kangala icha so cha may ko cho matako yayang niya pwe ime uya ikangala winiyo apu kapakap kiyong ko cha sa me pansar so cha pang uya me ko chmet we cha kapong niya po kayo utani sa cha parang ko la man wini isa sa may masak chak cha tata wanay so cha parenki Isocha kenyan chupongi kumpeng kisangi ka ay mimi pompe. Apu leleta po sapach iyan sa may kola chupongi. Ari kapeng kiyang coach pasangeo niyay chapta wiya kapakap kiyay meliseyan. Ikin watak nan pukan Genesis. Nan Genesis ralaut isak suirach kichike isak wano. Ni ko cha masa ni yang Abraham. Mesara apaut Sara yan sawo. Me epang kupurao epang diseyanta. Nan rachiki isak nan ralaut isak walu wasawa prama masa ni yang Abraham. Memurin sampung tuaw. Sara epang pleu diseyanta. Epang diseyanta. Or saray korurki. Korurki. Pues nan masa no masa ni wasaw. Yamuman liyaman masalar huya po nga pan liseyan. Tami man katete mensang watch manko. Kasampalem kichayden dikiya chay coach o koproparkia chay coach. O kasampalen manamanin kapakap. Niyan so may watakata hirakach. Ipirchul seyan. Apo kung kapakapa ay kapakapa ang coach. Esola mini pakpak. Ay kapakapa mila ni Peitak chor may kumubiyayang coach. Tama ka areta. Pasaraya kasaya. Imo man na yung kapakap. Ikapakap ipin mo mong puy-puy lang tama yung kasakasaya. Ikin peitak ang coach. Tama ka areta. Saray sola uyapong. Apo kaknejik. Eliseyanta. Atama kareta ngoy. Istil wiya sang ko apis chuli seyanta. Imang kakilaka kung komuyo ngoy. Na isang watch. Niyan sa magchako tong coach. Open ang coach. Paikalap makakakasayayan. Sang karos. Ari mang kakilaka kung komuy. Kachang ko tong ang coach. Niyan sa magchakapakap. Open ang coach. Kasayayang coach sang karos. Me ping kawa kem meta-metawa. Makabil suwet ki haramasen niya nga sa coach kalep. Mekchan liki. O kasayayang. Pak chochok chakang kasayayang haramas sa chakapal. Chakin alihiti pa sa pangsapo. Puya kaite kinaramas mekchana na kasayayang. Ak chakang iso chakakoto mo ang coach. O kasayayang coach. Ak chamangay ko kasayayang aramas. Karet ak chakin tiskarech la.
po kahit check na lete pasapang makahit ni makchara para paki ari man kakilakakin kichamen sangwach kichan ko tong coach o peitang ki yang coach me karas makchakin pepeitang ki o pangka sale yang kicha Lelenda par riaket Isak silu iyan sa ume iliseyan ipin manoke lang puy kapakapero ngay pangatangay kamal niyan sa ume iliseyan tanan par jacket Isak silu ipil sa chachamanta me kapakapki iliseyan puy kipaper apain sa wo ischepil wewe ke me iliseyan pain sa wo sa Pilmauran Matong, ang sa Wakish Lian Ministry Attached Women of Faith, sa kapwang Matong Yakyu ngay pilperan ke pilyang. Iso cha wewe ke may iliseyan. Apniyan sa masamot matong sa umpong erew nak, o sa matmatongan ang September. Helen na sa umpong sa chapter na imun Mass, no, so imun May. Masa chapter practice. Or yelen na sampung in July. Ay chapter pilangki in chapulupul. Apo waksang mumanaikin ayan kisomawach nin chapio. Ngay call kilala katarang riyay sarapin laut. Ipil kasalayang aman yang achon tatak railin tayang me momen me yola ang sa wacha nagtataki changaya puya kaya isa chawe wek me iliseyan ay ma riya sarapin ra kung wapen ne rai sari kan ran me kung kamal ngai kinapali rai poso cha me ko chiasa iso chan kisoma apu icha ipirkita ay pil plewer in chapulupul arinian sa masakola umwan wini iray lap chapta kasawi elen moin tanya me sa pangkolaw man wini ki chawiya no naktatak no napalisar yuko asa chang ang sa meselen man wini inene ni chaw la isang pora kasawiya ta me aman makoye sanger me kilala kataralang riyay sarapin aman mimi chalala Arresongan rong selia mong yung mama mo rescho. Rano ay mong yung chow lang. Puya ki tiaratar. May iliseyan. Tiaratar meseri kayo mo. Ap. So chamo. Ar ngay puroto ngay pil. Yung makarong ko. Chutahan yung sensuat. Ichamanta may kapakap kiyang ko chen iliseyan. Apa so chapo ita. Ari makarki kita. Makarki yang coach. Tama wiyang niya. Kap nga coach, ipili sa yang karyaw. Nan para murisang. Ipilplew li sa yan nan 2014. Nan sampung ang February. Ipil so cha kung wewe ka may li sa yan. Isto cha kin sa umaw kiti pa kayo. Semina nachpil kaskuling kala kong mas walu. Pwede yung woman of faith pilkin yang wow na ki ran mas walu. Ran meliyakan kung kopa na o kasalaray talent. Ari pil yang. Yap kola practice upo ngay sa siya na mga ngay mumot. Intaray may pangkamal mas siyang practice. Ipuroto ni manta pilsangin stylo. Sangung uyapaw siya. Mapilin siya koko sangya. Ay pot call ta nono inane po ki rapin miminara practice. Roko pa na practice siya. Or wasa ban chapta rocha call rain. Me iplew so mau. Or kich to tanan sto sa siya ngay rapan so pung kich manuni. Tame ikat katete ay sa watchman ko. Tuwan ay pakren coach. Tami mau ki. Ay sa me apoita.
Ein sau me yale, iliseyanta, ipapiyan liseyanta, iliseyanta. Apa socha payama, yumakarki labang coach. Sa kaptoy sa nanwan wini, ayang kalpapaon, Moses machapin Lelenda. Kayon ay liseyan me socha poita. Iya pot pilchapin leleto numach. Koton kakela kaya ko sa yangya. Karyaw niya pil socha poita. Niya isaw me iklanga chawararaw. Insensu wat men rich tinan para. Imen chano sora la wana isa chaman klangra. Pueke makar me mimrei. Pue ya sayar tame pan intatongnya. Ang so karos me kumpartongnya ime kintatongnya. Kapanga coach. Laleya king sang tame pan kapang kiyang coach. Pue kitame ya nani eso chapaita. Kailo king sensuat makar me mimrei. Iso kila pakpasan na yung puksarawi. Iso kila pilkola yan sarawi. May coach makasaya sarawi. Takasantin tame panguyawi. Isyokin lo kaya. Insense what? Hankar miminan. Ay mo yung. Ari kapin kiyang coach pa ng 2005, 2015, Nainsaon par 2013-14 iliseyan pampak silu karaso cha poita. Ay kasilu liseyan ang pareo cha iliseyan tapak rigaw. Ay kasilu liseyan isampong wanong asaryo inay chingkila pilso cha mo. Ikachoror la ng parayaw. Ishera ngay chak chaman making kalap fisik niya sa making liseyan. Tuan ngay. Arja matanga cha order manwini may so cha pangkatarla ng wasan na ichik. Apo open ang yan ni private room yo. Kiyang ya few makayo kaselen may pangkriklang tuwang kanim kan. Pweki easa hinsen swat may yan ki. Arja so cha may yan mina wasan na ichik. Pwayan rongarong ilen sarikan. Pweki easa may miscarriage. Arja kaping kiyang coach. Naisarumokin iya sa saritaman po tanong insak. Apo imaw ya eschemaw. Niya isaw may kalakalayapunan para ikapakap kiyang coach, kimpitang kiyang coach. Tama kareta. Nuskang ko sa kasaya, maretiyar sa rinan kit. Retiyar nan wasan trainin pin nanan. Para mas kanay chingkan raylo kasi rayla. Tama kareta imen na yung kisari. Eso cha mo itangya. Ay rail ka menay na ichik mesa cha men na yung kisari rapu yalisidise yan. Nay na ichikas kasi rasari ka. Ari ime man kakilakaking chain. Ime intaya rin chapio. Kichan ko tong coach. Open ang coach. Pwede kalit magtsaka ko open ang. Ilisay yan tanan 2015. Kaping kiyang coach po iso siya tawalul kin asa may liseyan. Ariyew sang may realize may kilang kalangan ng coach po na imaw. Niya ikilikilang riyay ka na liseyan ayanti kanis may kimiluma. Niya ikilang rayr rin liseyan maramilala. Iso chan kisangin irayro karatay iso chaka kasata may liseyan. Nan 2015 ang sa may liseyan. Iliseyan apo so cha weweki. Sa ilaklap kailan nan May. Ay liseyan tar nan moy nan sa yo nan February to March. Sa ilaklap kailan nan May. Ay nunokala peta kanya. Tama chak chain kakakpiliw liseyan. Ay intaya mayang. Apo kasawiya tar may liseyan. Apo so siya intayang niya. Ngoy choweweki. Ari liseyan watch may mang Kadehde main ko waksang. Tuwe cha so cha wiya may coach me.
imur malakiyar me iliseyan. Apu socha men kasaya. Aramas kim peita krekin tanray meso. Karapa? Inamanong kiyar. Ikanger aramasana sa me iliseyan. Pues chokumbaita. Ari kich pilmasal sampu kailan sa mimi kumawi kayo kich purato. Imentaka sompir. Maputikitingko. Tasipik herape. Ay no kala pa sumao kiyan taka sompiro. Puya kiya kasawiyatar me iliseyan. So puya imentaka sompiro. Ari niyan sa umesapirta a kal kinono. En chak ya waya na manwini. Niyan sa umilalato nono o aman. Ay nono mapin. Kau na pil malipe ya ramaor. Nono mariam pil mimima. Irain tatong ya. Yung kola manwini ay tara maso. So chamekot. Ari ya Lelenda sampongan August. Puy pilwiya tatakcha. Lelenda sampongan August. Iyay chapta ko lang manwini. Puy ki ikasayang amen yung ay chon tatak. Ay wasan tatako. Akas kasayang niya tango kan may pan asaki. May liseyan. Ari ngay mor malakya te pang ko santa taklen ni mo ngay kung waktak te pong kapete announcement yo. Puy pang kon mamia nur. Ari pak choche iwiya akin nunur nang kapete ya. Ngay pilata mi pang kolaman muni. Kayo na kolaman muni. Ngay pro yu kola kayo iray do pareya. Ikola niya isampong limao. Iray do pareya po pantay kola. Ar murisang ra skatwali yang ya chak chame kumau ki kola reo. I chak chamanech i kapeng ki yang coach. Iso cha sama saulang teso. Apan so koras me kung kola tuwe chakin lip na na spirit. Akin tatong ya, don't worry, you're too young. Ar yakin tatong ya, kete punot ki maka laser liseyan ko yung mawasan po kapulopul, kastil kak liseyan. Aklang ngoy, isang parpaisak wano yap, nangkita na isari chaman, isang parpaisak wano yap na ichinki. Ay nanan kansa na mawi alalay. Ari, ngay aripil, kuya tatak, apiliseyan. Akol yawap kola man winning, kola iwasan tatak ko, imina na room ya kamkamakal po ikin housekeeping. Ay paso call po radio, yung kotla na napso ay sa umatang. Or ngay kotila na napso, ang tatong niya may call yung sang man winning. Kich tina na napso, man winning tatong niya. May pangkota lang na lulu niya siluwi kumurisang o. Ngay pita kang ray pokta. Arayin tatong niya, am liseyan, am naichik makapcha naiching kiyo, sa kilangiram kasawkano sa tiyarata. Memiyam soma. Soma uta maretiyarata rin tatong niya may lupes. Ang sawacha may kochpirnan mga ya. Pwè makaran. Sa uya may lang riyan nono sarapin. May kila soma lupes. Apo ya sayar may liseyan. Arangay pa itakang ay po sa itakre may yanana sawas. Pwè rin tatong niya lupes is chuweweki. Sangin soma uta marin din tao. Ariyay po sa pita kong rice hong karasonak. Iyar print out. Song karas makatete tuwin sumaw lupes. Arangay asayar. Mamiya sumaw yung ay kota sa chokasaya. So siya may manintayang. Nanay kalip may intayang. May pangkula na lulu. Petak rin po kita. Pwè makin petak chik. Ichukagin tayo nga siya bang wala na lulu uyata na ichukit. E ba na asa kara pa wata me pa uyawi. Putani niya kisang ray so siya mentang ray kara pa. Ikukosan tatak rano ichukan kila tatak po isang sang. Rain tato niya may pang kola analulu niya silong buwi kumurisang o yan make up ay decision. Pwè pang kola rapan lasong buya ultrasound o raменintayang niya marahana na kiyisan sariyo. Sariya ng kapete. Ngay pita kong rayo po kita. Rin tatong niya may sumawo. Sang charyaw. Ipan le na isaw na ichik.
Aman kish pampayama waman pampaisuat. Master ya pammor angay so. May pammor aster yash pammor. Utahanin sensuat laleyach. Ipurasang mo kokotana niyum. Ikung yakapakap kiyang kauno. Mentamo itong niya yung disayan. May ipa mo mo yung songo. Mentamo itong niya yung disayan. May hasa mesh pang kumpoita. Or ngay ko lang niyum nga yakisa ngay panay na yung pues. Chuman rin. Asta tami bang ko lang yan na dulo. Iso siya yung tayang rail. Apna na yung kapita kiyang. Sa wiwiya na ichikitap kinitak rin. Kasuka ko talama. Lutami niya karapan ang pangkola. Or ngayon tayang. Hintarintang niya may panananog yata ay kasanti. Yan na makeup ay tisisyo mo na ipangkola. Pura panananak kiya isang serya. Puya ki sumawa. So tsaka kuya treatment in sumawa. Aray na ipangwawa serya. Apres tsaka kinokiya niya marapang kiya isang serya pang maur, rapanapalian maur. Arin tatong niya, kailang mo itong ray. Mo itong ray, puy ray chak siya intaso. Hintay, kasani etiyar, may ipangkola puro toras pangkiye. Ang tatong niya, yak sakis makawano yan chak-chakan. Ari, ngay pakita re, rano iyay sherang. Nani ay testimony. Tuwan sa umparisu, may kumuya kapakapki mendisenya. Sa umparisu, kau na sa pangay kapakapi liseyan, apso siya maur. Lel kawaluin sa umpar, nan par yakit isak limaw, iyay liseyan. Liseyan may kaskasayan so much. Ari yang pungkila kish kapakapki apse no kita message pempataki yang ay pot, message pempataki yang ay papa nono. Puya sayar tamara paninta, ngoy marahnanin maur. Reso yang kon, tami ko kon, sir memiminang kapete yang ay kasampaliki. At rakasampaliki ya paso chatwe chay kasampaliki puras siyang kon, ay wawaw ko kon amak-makit. Yung talang chak-chaw, tatama kasang-kasangan yung tang niya, yan na portion, ahan tatong niya. Something like that. Yung tang, no. Hinta so, ipang kowe up, imay copyright decision. As pang kowe. Or kich, kuyata na ichikito ngay kalep. No na pasata may pang kola na lulu. No na pa yung point ay bot, pananin niyang asyaman niyang kalep. Mokin yung sense what. Pwe pantiyarak tar tamay pangko kita lang na lulu. Sa lela na lulu sa chatawlo may ko chikasaya. Icha mentan nanay kung ko nanin ta nanay ang kapakap. Po kich kalep mawewe ko pa na. Sa lela na lulu, kich pingita. Po sa miminan rumen kasawo chak-chaw ko to peitak masawiya tarach. Kasanti. Ngayon tameheng. Ay po nampil peitak kasanti inta. Or chak-chaw tiyara ta masas chupung ko pa na. Ipurye isang kich kiyang kich manich silisak pasan pasay pa na. Or kich pengitarano, pwede yarata tama uyawin. Mau ki yan maur. Rano, iran may katete yang ay pot. Nan peron kasawo. Ikatete yang ay pot. Maso cha wewe kumasampar wali uya kapakapkin liseya. Or ngay pinintayang. Hintay socha kachapan kuma ay maur. Sa chapan maur. Puya sewa sa ibang kolaya. At may pan melang kapanapali sarya. Makasya kakapali ka kiyang ay panaynay. At ispang kiyay san sarya. Nay sarya pa maur. Or ngayon tayang ismasa. Wanach morong atanan wasaw. Ipataki yang ay pod. Ismasa. Machak-chakan yaray kasaw elel wasaw. Ay ismasa. Tama pang uyaw umurisang mo. Te kocha man may papa mangi ikintis karach po ikumatawalar may liseyanir eso cha poita amokin ilaler nan sang isang pongwara man kiyesa hari kapin kiyang coach
Pues so puretito ay pali me poita. Porano I kiran me kasale yang som par mi yo popo. Oi kumuya kapakap kien di seyan. Or kauno kach kenya di seyan. Ay inta yang inta ay mo e anane kosang. Ma kosantin kot serya pa mo rayan pam pilata. May banki yesang. Inta mentwe chapung kita magchapang kamaramas. Or kich so chanon tokpana chak chaw prolong ngay palumuit kiyay iraw wari mapaita kich puratito. Or inanaray na iliseyang kisompong tuwaw. Ikotala na lulu. Pakpayo. Puya kiking kola wasaw. Icha mesino wasaw. Marakumpul song yo pong kapete yang. Arap keng kilele. Nan maramaray song koy. Puya ki sumaw lupes marin tatong niya. Sangin rakay. Marapil kito. Ay sumaw lupeso. Ay nanay so chamaw. Sangin sain koy me pamporta. Ni mesay. Niya ipanchap tako pokop kila incha. Yanano ko lau manwini ay sa umatang. So chapakeo kamelele yang. May yang kiso mawach. So chapakeo ikiyan lalay teikin akar. Teikin ta. Ehang iso maw. Tara mas kintatong niya. Koko ular manwini po yakiyay pananay pila sayar. Kasaw merawiyayang niya. Ikintang rain. May maular. Imaular ikapakap kiyang kocho ikam kamelele. Coach may papa elapasang song chorus. So mawat song chorus marintay pang buya miyan so may pan humpos pasang muman mororo pasang miyan so may pan chichi pana. E kung buya may coach coconut o ngay panay may mas chichi puya kira kamatawa so mawat. Apo kaping kiyang coach main ko. Ay so cha kiyang ya may so maw o posano kamelala. Magchay papa ko chamal memamor, mesocha mi ko chapalre. Socha sa inyo, maring tami pang kilangata. Socha sa inyo, ikilangata leletoran watch. Niyan sa mi naiching kinay sari. Nay sari chama na sa watch, ilise yan mapoita. Niyan sa mi naiching ki, sariyach kake kaptoy. Inaiching ki cha sariyach rano cha. Sariya kainan pil, kainan monga. Irain tame kakapto yang ngoy. Kikokosan kinan mon uno karayang buikeo. Puya kiye wain siya kung kota si palalayo. Rakin palapalain si. Hari kaping kiyang coach. Ikaping kiyang coach. Puain sa kong kasaw ko maraking kilangata. Puain sa watch inanan kelay. Hari tami mangkatete yang kichain. Run watch. Tuwang kasang paden chay ng kotong coach. O kung kapakapang coach. Lukwarang coach, ay lanopen ang coach. Niyan sa may naiching kinay sariyach. Inanikapin kiyang coach. Miyaw tanatan sariyach. Piyat may kiyang piwa masakin lukwari kichoy. Ipataki ang ay panay karapan ay agar kisariyach choy. Niyapan laut lang. Ipan pataki ang mamiya sariyach ay mawa. Masachapoita. O peran mamimilaling. Imay kiyang kiyatan sariyat choy. Yan nakayakar o kachakachaman ki. Peren o kalangan ng coach. Kalangan ng coach magchay papa. Piwanay maur. Ayn sa ukaros hiso chakak manokela. Ikarapan ay katan ki. Sariyat hamilton name kila choy. Ima karusya kinasa. Harina na nikapin kiyang coach. Po coach magchay papa. Uya coach limpak. Ipak yan di seyan, akiyan yan di seyan. Apo so chapoita. Apo kasali yang yan. May kak di seyan. Rapilintang ya may somaw, sangin somaw kay. Yang kilupes. Ikin naichik es, so chakin chakin yang ay naichik. Puya ki somaw kung kachana pa na. Ayin chakaros. Kareta ipal kinay sarya. Puya numemo wasango inaichik. So chayin chayang. Inaichik ng ngalangan. Imarat yar kita. So maulupes me yanki. Ari kaping kiyang coach. Atan so mauyo met lupes. Apo kaping kiyang coach. Pui pang katete ranwach. Mesocha me yung coach. Maapal rin coach. Niyan sa may kapakapki. I-complain ng coach. Ay men na yung kisari.
I complain ang coach. Tame mo itang kanya yung disenyan maya sa merch pang poita. Apo pagkurang coach mo wasa mi men disenyan. Niyan sa mi disenyan na ichik sa chapoita, ipil complain. Tame mo itang kanya yung disenyan, i coach man mamangir tame. Ikin coach rampungkan. Tuwa na masa ni me, i mamangi plana kan kasanti kan, i mamangi me karos mo na ipaki. Or kamangi me sa chapang poita, tama ka mo itkiyang niya. I mo manay kapakap. Ay kapakap mila ng ilang complain. Apo kaping kiyang coach ay complain ako yung toke wasama ko nang. Ay complain ako yung aramasaman to coach man makakaleta. Mamangi kasanti koras mamimimoy. Ikin kapakapang coach, ikin pakiyang, ipala open ng kiyang. Niyay watakata nan pukan Samuel tuwan anak ng kapakap kiyamen na ichik. Amen na yung kisari. Anay, no kiyang coach, Mr. Yopan puti, epang wala nan siyang pastarawi. Ngay, may no kiyang coach, Mr. Yesh pampapa coach. Iso siya no kiyang may pang wala nanim sarawi. Apo kamelala may ikupurang coach. Wala nanim sarawi wewe ki epang papa coach. Ari kapakap kiyang coach, apain sa may naichik, puwe kubutingin chepen, ekin kasoresan sa umpuka. Rachel, kasoresan niya. Niya isa may pran remind tang niya tame inaw kiyang coach. Ay isa may naisirya kayo tachap takaksin sa pataway lo kaya. Ime kayo parang kakawin sarawi. Ime kayo parang naisirya sa parang kakasto. Kasto and wiyawi. Icha may panukiti o cha katakasto mamiya kaulala. Ama pa matmatong seliya may man chap tapatik kasang. Epang pula matong yung kola santi po yung kawin. Chik-chik. Aman panuklele, so chano na sa lokaya, apa pang kokol ki, Jehovah is your name. Ari ya pileo kachamanang niya, tame hinaw kiyang coach. Ari kaping kiyang coach, kaping kiyang pilay panay-nay, attitude, support, sa pilchan kin staylak, nani apa kin staylak puro to rawato na uklele. Iso cha luz kila yung pointa na keyboard. Serya sa parpayo, akin kasangong raisan school. Bakchayo ka school iki and keyboard kasangki. Koli Sanchez school merkininta. My card is so big. Or building up the temple. Bakchayo. Puong yung sa mumot kasi ngay pataki yang. Epatik cha kaulo. Epatik cha yi kaul. Mantasango. Kota pe on sumi Sanchez school. Kahit kini me pan su. Pwini sa par sulele sa kriyaw. Ay sa par tayo. May peta kinta kahit kung ko me pan school ranach. I know. Apo pang kota po ipang call. Or kap nga coach. Kota may isang rano. Mami kwini pilkiyang and call. Ipil kasang call o nakray kapakapla ipati. Kahit kini me pan school. Or ikapin kiyang coach. Coach man magchapapa. Uya coach lalapwach. O uya coach limpak. Klan nan pukan Ipro. Ipang watakong chanang pukan Ipro. Ipang watakong chanang pukan Ipro iralaw te isakeo. Irachikichikeo ko ti masa ni wasaw. Poston ye kamelele mekan makchail kin koporoporki. Te kaskasik. Kamelele mekan makchay so chakat kilang kin masachail. Ye poston makareta sama chail. Men kawako ar kan la pan coach. Amen. Niyan sa magchakotong coach o kapakap icharcha changilen ngilang kaulen at changilen ngilan insensuat ngilan question ang coach makarong coach ap chawatong coach. Watong coach may karespo ikelep. Me pang kasalatang kachala. Nanrame yew kiyang kachal. Me poson kalep me pang kareta chay pang kon lamon coach. Amen? Niyan pang watwata kiraw koti. Epil koskosaya wasaw. Me yi poson. Me apram yakila saman mangatar. Poson makareta Sara. Awyala no man niyadi yoti. Ori yan sa me yung kapakap. Ichama-chaman, yung kapakapikin tayong coach. Tama kareta, aprang son para puki,
Sara sampar tuway sak rakak naichik. Ngoy miminan sangin sampar yesak samay socha naichik. Socha me ko chapal ren coach menko. Ori ako sampan. Iyo me pinkilango kapin kiyang coach. Ay saw makchail kapakap. Watong coach tama ko watak na sapon mamasan. Pasinan kita ang poson. Iwiya kapakap ki cha sange o masocha inching nang puksarawi. Eka kuya me coach me iwiya kapakap ki isa sa tami ko sa kasaya. Socha pa santasang niya poson. Ori ime chapiyo me kasaya yar. Matami meneu ki yang kchailen liki coach. Kchailen liki coach. Pa cha liki coach makareta chakinan ko poson. Amen. Ipan las ki yang kchanan lapin patak ralaut silu irachkichik limau. Masani liki kauno ni mong yung munsak ter ko por ke mekan mekapein lama mekawasa chamanta kauno ni yung muyawiyakan koros o epan kachin kasale yung muk al mapung. Amen. Arimi ko sayanin chapiyo kichan liki coach ni yan saw mekchakotong coach kichapilatak chapan liki coach ko por ke coach poposon en kak poita en kak neichik tinana chamor o yang kak poriye o kasaleta kalinganata is coach manage. Or kapung coach, kapung kiyang coach mensang kapun ranwach, kapung kiyang coach wasama kom tuning sangya. I kapung kiyang coach kalangan ng coach ponay mo. Ama coach uyayang niya estape ngay kapakap. Isampar walu iwiya popot ki yaplise yanta. Tama kareta kaso chakak. Icha me pankareta makcha socha watong coach. Makcha kung watong coach ap kcha kung kachore tamak chan tayong coach o tamak chan kipang kcha. Ari men kakilaka kung komun. Icha wasak chakak salata kya. Kcha watong coach o salata komong coach. Kasi yayong coach me koras. O katete niya cha sa tama puksaraw masani. Tuwa ni raher makcha mi milaleo. Ari kapunga coach. Kapag nga coach, makamu yaman, mapopoter waray la, mapilsaikin siya na ichik, te, kau na mamangi, irair makamimilala. Te sangin soma, makapilanki, incha pulupul, imen katete yung kamu me, miminang puksarawi, pasapang koros miminang puksarawi, nan rokan, may sharer, nan luk, walu, rachkichik, paisak, silukola. Kasakasaya. Pil soma, makamu yaman, mapilanki soma, lupes, o tacha pulikiti pom, o katete yang kasayasang niyawam niyang posan na kamaular. Kamaular puya kinchan Christ. Kamaular puya kiyam kamelele. Me Christ po ulan nilopo o e paintar me koros. So cha songeo me chay pantiar me so cha poita. Puya paintar me koros o so cha songeo me chay nilintayang chay me chay kowaki. I makchay ko wag ma coach kach ki yang chain as ngak mo me kach ki yang chain pwe ki I me ko ga pampil prong ko prelangi ari hi me man kakala ka ko mo yongay ki cham papa coach liki coach ko por ki coach o posan me icha coach me pan kasalatan ki chala ki chayo pa no kapaka kalangan ng komisyo wa coach kapin kiyang komo mensang kapon ranwach mengsam ikalangan kiyang komisyo wa coach sapol mamukalangan sapol mamukasanti masan siyo wa coach rampungkan siyo wa coach testify siyo wa coach yei kupromo siyo wa coach sen kasaleta siyo wa coach is komisyo wa coach sen katete is komo coach man memamor sen katete siyo wa coach ni masani siyo wa coach masapan namanangkin komo mo naramasakan kompilpan namanangkin kich mo samo Iwatong komu yay maur main coach kapin kiyang komu. Ikamelele siyo wa coach mensang kapon ranwach. Metame siyo wa coach kom kachin ka wait. Ngana mo saraw mo kachin deliver mensang wach siyo wa coach. Epang kakelata siyo wa coach o ebuya healingin nan memaurin kich haramas. Nan palwara chun sa kach mo yung ach mali al siyo wa coach. En katete yung kich mesa maular o socha me coach mesa kakpan silang mo. Ikalangan kiyang komu yo ikapakap kila korus ya mengsam. Me kachta en kelailta o en kalinganata is komu o repang katete tuwan mahung coach manage. Numara na coach ay song komor siyo wa Jesus Christ ach papa mesa kung kasaya hipa puya ki ach pakong o kamelele ko paraporun sa kumimi pawan. Numara na ach coach at song komor siyo wa Jesus Christ. Amen.
Amen, amen. Kalangan o kaselelia.